I onaj mali s onim prskom dobro. A? Šare misli da pobedi ono. Pa ne, on izgleda što on možda njegov konj neki drugi, pa on samo prati. Kako ti se čini, kakva je bila trka? Pa ekstra. Staza? Ti si koliko je star konj? 6 godina. 6 puta 3. I do sad si s njim učestvovao na koliko trka? Mnogo. Konkurencija je iz Ergele Gazdić, bolji su bili, pošteno. Dogodine tako biti neće. Jel pošteno? Planiraš novog konja za dogodine? Ne, s ovim isti i samo malo pripreme. Jaka će grlo Ninja, broj 3, treće mjesto pobednik. Je li bila teška staza? Staza je bila podugačka.